الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ey Allah'a iman etqan ve Allah'ның peygamberige ergeşken müminler, hergiz şeytanның keynige kirmanglar. Kimki şeytanның keynige kirediken, şeytan onu qabih işlerini, yaman amellerini qilishqa buyuruydu. Allah'ның müminlerge pezli ve merhameti bolmasa idi, silerden hiç kim qilmishlarının günahidin mengü pak bolalmaydı. Lekin Allah öz pezli bilen xalgan bendisini günahdan pak qılıdı. Allah sözüңlarni anglap turğucudur, niyetinglarni ve qilmishinglarni bilib turğucudur.